Управление от первого лица. Видите, заряд от РПГ. Media sosial diramaikan dengan rekaman pelatihan tentara Rusia dalam menggunakan drone peledak atau FPV. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 1 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan tentara Rusia sedang melatih operator drone FPV yang ditujukan untuk menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina. Drone ini disebut sederhana dan murah, mampu membawa amunisi RPG, dapat dengan mudah menghancurkan kendaraan tempur infanteri dan bahkan tank. Latihan dilengkapi dengan kendaraan lapis baja sesungguhnya sehingga drone dapat meluncur tepat sasaran. Diketahui sejak 24 Februari 2023 hingga saat hari ini, perang Rusia-Ukraina masih berlangsung. Pasukan Rusia terpantau semakin gencar melancarkan serangan ke Ukraina. И Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. За сутки нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143 районах. В районах населенных пунктов Яковлевка Донецкой Народной Республики, Житловка, Червоное Деброво Луганской Народной Республики.